Tēnā koutou, ngā kura e rua. Tēnei ki MΑORI ko St. Paul's Collegiate, me Wesley College. Nō rāua, tamatākoro, kua whakarite, kia whakataitau mo te wāhi ki te whiringa toa. Schoolboy rugby at its best, and we're almost underway here. It's Wesley playing in the grey, running left to right on your screen, and it'll be St. Paul's Collegiate with first possession. In fact, it's been turned over. Wesley College, what a start. They keep it tight within the forwards. Here they come, Wesley College, kei te kaha kōkiri whakamua rātou I tēnei wā. Ka puta atu te pōro I nei, ka noho ki ngā paumua, tata ki te rārangi piro. Kei te hara mai a Wesley College, e puta atu te pōro ki tēnei taha, matawa he piro! He piro! Ko tērā te piro tuatahi o te kēmu nei. The first try of the match. Whana tāpiri. Very difficult. Challenging kick here from the sideline for Oscar Fraser, born in Craigavon, Ireland. Year 13. He has a crack at it from the sideline, but the win. Nā rātou te whangai, tata rātou e, tata ngaro ai te poro I ngari ke reira tonu, he makapoto. Wesley College on the short side. Pods set up, ready to go. Nicely done over the advantage line now. Wesley College, Pitakia Byers in the midfield, looking to Tēnei. Fraser has played for the New Zealand Irish Barbarian Sevens at the Global Youth Sevens, year 13, and that kick is good. Ko Hill Brown Tēnei, te tihunga kapine e whāngai ana I tēnei rārangi a waho. Ka haere ki Whanganui o te rārangi rā. He mōro. And here's Hal. Tatarawa ki te rārangi. Ko hau tēnā ka putatu te pōro. Are reira. A perch. Perch e haere tonu he piro. Ko perch tēnā. No Ngāti Whātua.
whakararangi ai ngā pau muri. Tēnei taha, Matau. Te tiro ki tēnei none ki, koe, whano ko tia. A tight head as St. Paul's Collegiate spread it out. Right in the set! And Peter Whanganui for Wesley College! Out of nothing! He's played for the New Zealand Fijian Sevens under 16 side. Conversion, has missed. Ahua te kaumita, atu I te rārangi piro. Kennedy tēnei. Aere ki te taha, tuwhera Arako, Thompson, tataki, te rārangi piro, ki nui ngā pau. Ka puta te poro ki tēnei taha Matau Kilmister. Ke reira te poro, Young, he kaumiro, Young ai! Ka mau te rehi. Tino tawhiti, tēnei whana tāpiri. Engari, ka wani ke. Chopped down. It's there now with the forwards. An awkward pass, good hands, still alive. Here comes Wesley. Looking to offload, does so. Now it's out there for Funaki. Cuts back on the inside. Short ball, defence was right there. And now to the back of the ruck. A little snipe. Still there for Wesley. A long advantage played, and they'll go back for another penalty to get back in front. Ki te neke whakamua. Ai, ko neke whakamua, Wesley College. Watch hooker. Watch the no jump. Can't go. He rārangi a waho. Kia Wesley, ka haere ki muara. Rawe. Byers. Whana teitei. Te pahu pea. Ahoi! Ko taka whakamua ngari he hāmene. Tēnei. Fraser. E pewhi ana. Ai! Kua piro. Te reira te poro. St. Paul's Collegiate. Aha! Kua tuwhera ai te kēti. Kua maka ki wahora. Me pewhi. He piro! He piro ki te kokonga. Nothing separating these two sides at the moment. Big kick coming up. How's it look? The crowd will tell you, yes! And it looks as though he's slotting into centre. As you see on his inside shoulder is Jeremiah Mothe. Let's see what the plan is here. From the back of the scrum. Getting very close. He piro. He piro! He piro! Kua hoki mai a Wesley College. Rua te kaumā whā ki te rua te kaumā tahi. Anei te whana tāpiri e whai ake nei. Kua mahue. St. Paul's, Birch, he makapoto. Kia Kibi. Ke te ora te poro. Kua Thompson. Pōtiri, te pōro, ingari, te reira. Tatarawa, ki te rārangi. Kipi tēnā. Peiwhia te pōro. Upoko ki raro. Silic. Te reira, hei! I kati te kētira. He piro pia! Ko te ahua nei ai! He piro! Ko wai te kaipiro. But the fact of the matter is, St. Paul's Collegiate have taken back the lead. And Wesley College. Kei whera te poro.
Katarawa ki te rārangi piro ahuari mai mita. Atu I te rārangi piro. Te hara mai a Wesley College. Ka taia e rātou. Te wini. Tēnei Kebu. Pick and go. Very close. That's the goalpost right there. That's the ball. A penalty for offside. Well, it's going to go right down to the wire. They'll tap and go, Wesley. Can they win it at the death? Wesley College pick and go. Oh, it's been lost. St. Paul's come up with it. They've got to play to the whistle. They've got the advantage. They've got to run it. St. Paul's from inside their 22. They will not want to concede a penalty here, St. Paul's. 73 minutes on our clock, and they give it to Hay, who puts it into touch. E ko tēnei te mutinga o te game for St. Paul's Collegiate, ngā toa rua te kau mā waru ki te rua te kau mā whā.